الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى bizga Qur'oni Karimda kesatib shaytonga bo'ysuna ko'rmagiz innahu lakum aduwwun mubin ya'ni sizga ul oshiqdan oshiq bo'lgan bir dushmaningizdir fala tattabi'u xutuwatish shayton shaytonning izlarini de bosa ko'rmagiz shaytonning qol ko'rsata turgan quturta turgan yerda turgan shu izlarini de erib keta ko'rmagiz innahu najis ya'ni ul necsu min xutuvatish shayton ya'ni shaytonning nejis bo'lgan izlarindən ya'ni piroq ul sizni Alloh taolaning mag'rifat nuridan ya'ni Alloh subhanahu taolo sizni chaqirgan vaqtda kishilik dunyosuna kishi bo'lsin uchun deb yuqori darajaga chiqiz deb chaqirgan vaqtda shayton kirisincha sizni nechikda bo'lsa oldalab nechikkina bo'lsa-da sizni kishilik sifatından chiqarib adashtirib o'zine bir qardoshlar yasab iptashlar yasab jahannamga olib borishga oshqinadi mag'rifat nuridan qorong'ilik nodonlik qorong'iligini sizni ustiradi Bar kişinin bütün şu belası şeytanğa özü yeruundandı. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala Adem aleyhisselam'ı yaratkanda da ulan şunu itirip yarattı ki hatta bütün kamil derecede yarattı. Hatta özüne göre bir Allah subhanahu wa ta'ala hürmet tacın giydirdi. Hürmetli tacın giydirip cennette Allah subhanahu wa ta'ala Adem aleyhisselam'ı hürmetlep ferişteler özlerinin jilkelerine oturtup cennetlerini gizdirdiler. 7 kat kök, garışını bütün levh-ül mahfuza kadar bütünüsünü kursettiler. Ardından yerip jürttiler. Hatta onun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru bulğana göre başta ol arkasındaydı. Ondan sonra karşısına çıkardı Allah subhanahu wa ta'ala. Ondan sonra iman barmağına düşürdü ol nurunu. Hatta şu nurga sokulanıp ferişteler onun ardından jüriler idi. Şeytan lağnatullahi aleyhi iblis Allah'ın lağnatı tüşkürü künleşti şunlardan bir katı künleşti yani Allah subhanahu wa ta'ala da eyte hısıtlıktı şeytanga Adem balası buysunmayı başka bul bir neşikte buysundıra almayı şeytan Adem balasın lakin bir nerse getirip çıkara Adem balasında kişinin nefsinde bulgan nerse hısıtlık Eğer şu hısıtlık çıktı ise kişide bu şeytanın bir ırgağı yani bir beylep koyatırgan jibi buldu deyip Adem balasın. Şuna göre A'udhu bi Rabbil Falak Kul A'udhu bi Rabbil Falak degen sureden aytar. Ayet Allah subhanahu wa ta'ala falakның yani engir mengir vakitның Rabbisi bilen ant etem deb aytdi. Min hasidin iza hasad Hısıtlı kişinin hısıtlanığından hem ul hısıtının üzümde buludan da Allah Teala'ya sığınam, şeytandan sığınman gibi. Yani hısıtlık Allah Teala'nın yani bir kisatip koygan narsası, şeytanın beyli turgan, sizni elektire turgan bir qarmağı, ırgağı değil. Şolay birincisi onlara kadar bulgan şeytanın adaşığı ne için Allah subhanahu wa ta'ala lağnat kıldı? Tekebbirlik arkasında. Adem aleyhisselam'ın cesedin balçıktan yaratılgan cesedin körgeç bu balçıkka men tabınmayacakmın dey. Nişep tabınmıysan dey. Çünkü Allah Teala ayta, nişep tabınmıysan. Çünkü sen meni ya Rabbim uttan yarattın dey. Allah Teala ayta men barıgızını sudan yarattım dey. Barıgızını da dey. Şu Ahmed Bejan Hazretlerinin Enverul Gaşiqin kitabında hadisler bilen getire bütün nerse utta jilde, kuru jirde yani bütünüsü sudan yaratılganlığını ko'rsatdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta otning da sudan çıkan. İblis la'natullahi aleyhi de ayta balçık da ot da iki gizde birdi. Çünkü sudan yarattım men sizning birinchi Allah subhanahu wa ta'ala suni yarattı. Şu sudan çıkardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu hadisi bilen sözü bilen getire. Tekebbirlendi. Allah Teala'nın 99 isiminin bir ismi El-Mutekebbir. Tekebbirlik Allah Teala'ya gene has. Minlik.
Шуңа күрә әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин дибез. Барча хәмд сәна мактау. Bütün дөньяда нинди мактау бар? Макталу, макталмак бары тик Аллаһ Тәгаләгә генә хас. Ул мутакаббир. Адам баласында тәкәбберлек дигән хис чыкты исә, бу шайтанның тагын бер кармагы була. Чөнки шайтан тәкәбберлекне куәтләндерә адам баласында. Ни өчен тәкәббер кеше бурнын күтәрә? Аллаһ Тәгаләнең Коръән-и Кәримдә әйтә, андый кешеләрне мин күкрәкләрен кысам ди. Һәм бурыннары өскә таба күтәрелә. Аларның сулышлары, тыннары тыгыла. Ушып барган кебек хис итәләр ди. Каяндыр югарыга менеп баскач тын кысыла бит. Шуның кебек. Тәкәббер кешенең тыны кысыла, ягъни ушкан кебек, үзен ушып йөргән кебек иттереп хис итә ди. Бурны күтәрелә, аяк астына карамый, кайсы базга төшәсен белми ди. Шуңа күрә без аны базга төшерәбез ди. Аман нашрах лаху садраху, кемнең күңелен иркен киң кылдык исә, киң күңелле ул дибез. Аллаһ Тәгаләнең хакыйкый хидаятендә, туры юлында булый. Аллаһ Субханаһу Тәгалә бу мәсьәләдә дә кисәтә. Тәкәбберлек фақат Аллаһ Тәгаләгә генә хас. Адам баласында булырга тиеш түгел тәкәбберлек. Харап буласыз ди. Ялганлау, ялган юлы белән җәннәткә үтеп кирде, җәннәттән куылганнан соң, күкләрдән куып, кыйналып, фәрештәләр ташлар белән кыйнап төшергәннән соң, Иблис ләгънәтуллаһи галәйһи ялган юлы белән кирде. Тавус кушын мактады бик каты павлинны. Ах, син нинди матур, синең тавышың нинди матур, син тегеләй, син булай дип теге эреп китте тавус кушы. Җәннәтнең шушы кырыенда йөридер иде, шулда бу ягында керә алмаганга күрә, бу ягында торадыр, шайтан тегене кутырта. Икенче бер тагын нәрсә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, монда ике нәрсәне күрсәтә. Берсе ялган булса, берсе тагын шул ук вакытта минлек хисенә ничек нитә, мактаулу. Әгәр дә сезне берәр кеше мактады исә, җирдән бер уч туфрак алыгыз да күзенә сибегез ди. Макты исә, белеп тор, бу синең артыңнан яманлап йөри ди. Сені монда мактады исә, яманлап йөри. Иң начар дустыңның начары сені мактап, синең кимчилегеңне битеңә бәреп әйтмәгән кеше. Берәр кимчилегең булса, ул битеңә бәреп әйтү дигән сүз матур гына. Келіп те күсәк белән башка суккан кебек түгел. Матур гына, кардәшем, синең каралы, Алла сакласын, менә шушындый нәрсә күренде бу. Ничек уйлыйсың син? Ялгышлык кылдыңмы, хаталандыңмы дип шулай төзәтәбез бер-беребезне. Теге биткә бәреп әйтү дип ачыктан ачык. Ләкин ул шушы хатаны күрә турып та аны әйтмәсә, ялганлап мактап жүрсә ул кешене, бу синең иң каты дошманың ди. Чөнки Иблис ләгънәтуллаһи галәйһи шулай ук тавус кешен алдалады. Син матур ди. Авызыңны ач дип, аның шулай авызына бер инҗи булып, инҗи бөртеге булып кирде. Мине кертә әле җәннәткә ди. Инҗи бөртегенә әйләнде дә, тавус кеше башын тыгып ни аша, шушы җәннәтнең кыймасы аша алып эшкә кертте. Аллаһ Субханаһу Тәгалә барсын да белүче. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәдисендә китерә, Дакаиқул Ахбар, Ал-Кадаги хәзрәтләренең Дакаиқул Ахбар китабында да китерелә бу. Шуннан соң җыланны алдалады. Җыланнар ул вакытта 4 аяклы иде ди. 4 аяк белән йөриләр иде җирдә ди. Җыланның авызына кереп, җылан сүрәтендә, җылан чөнки бик хикмәтле бер хайван дәрәҗәсендә булып, Хава анабызны шулай радиаллаһу анһаны котыртып, шулай җимешне ашаттырды. Ялган һәм тагын бер нәрсәдән куркырга кирәк була, адам баласына мактагач канатланудан. Белеп тор, макты икән, бер кешене яманлап та сине макты икән, ул кешегә барып сине яманлый, аны мактый. Андый кеше бик начар кеше була. Һәм инде сугыштыру, аннан соң сугыштырды. Кулна биту бa'dukum li ba'din ghadun ди Аллаһ Субханаһу ва тааля. Бер-берегезгә душман буларак җиргә улагыз җәннәттән ди. Тавус, җылан шуннан соң 4 аякларын югалтып, корсагында шуышып йөрергә мәҗбүр булды. Шуннан соң Адам галәйһиссәлам белән Хава арасында да юк-юктан низаклар була башлады. Һәм бөтенесенең дә шул чиракта душманнары Иблис ләгънәтуллаһи галәйһи. Ягъни бөтенесе бергә бер-берсе арасында да душманнар булды. Һәм шул ук вакытта иң каты душманнары Иблис ләгънәтуллаһи галәйһи булды.
bir-birini күрә алмаучанлык, bir-birine düşmanlık bu şeytanın tağın bir ırgaqlarından. Ondan da saq bulurga. Hem şu yolga kitire turgan narsalar, elbette kişinin aqlın joğalta turgan eyberler kullanığı, ul da bulsa haram. Haram kişinin aqlın joğalta. Şeytanın tağın bir ırgağı, tağın bir usulü, şu haram bilen kişini terbiyeli, şunun bilen rızıklandıra, şunun bilen ekirin. Gözlerin haram yerge qarattıra, ayakların haram yerge jürttüre, haram rızık aşattıra, işirttire, teline haram sözler kerttire, mine şulay ekirin kişini İblis lağnatullahi aleyhi özünün artından iyertip gitti. فَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَةِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ غَدُوٌ لَكُمْ إِنَّهُ غَدُوٌ مُبِينٌ. Yani ezine basa görmegiz şeytanın diye Allah Teala aytı. O sizin en katı düşmanınız. Şuna göre her vakitte de biz "Euzu billahi mineşşeytanirracim" deyip ne digine bir narsa kelip çıksa da, şekli bir narsa kelip çıksa da "Euzu billahi mineşşeytanirracim" deyip Allah Teala'ya şeytandan sığınabız. Allah Subhanahu Teala bizge şeytanı musallat kılmasın. Yani onu bizden üstün kılmayışa Allahümme Rabbena her bir bizge de özün rıza bulurluk derecede Sırat-ı müstakimde senin rızalığını tabuşlar bulup biz nasip et. Rabbena etina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabennar. Allahu ekber.